Ġi iffirmat ftehim bejn laqdiet non-governattivi Business and Professional Women Valletta Malta u l-European Women on Boards bilan li jaħdmu għal rappreżentazzjoni ogħla tan-nisa fuq il-bordijiet tal-kumpaniji. Mariella Camilleri, il-President ta' BPW Valletta Malta, qalet li l-konferenza tiffoka fuq 4 temi prinċipali: l-irwol tan-nisa fil-preżent u l-futur, l-użu tal-intelligenza artifiċjali u t-teknoloġija, il-globalizzazzjoni u l-valur tan-nisa fuq il-post tax-xogħol. Huma ma jitkellmux fuq il-kapaċità tagħhom aħna nżommu lurna nfusna lura. Imma ukoll hija s-soċjetà globali mhux hawn Malta biss iktar jidentifikaw ma' irġiel u tuhom iktar l-possibilità li huma jikbru fil-post tax-xogħol. Annu Vix, koordinatriċi tar-Reġjun Ewropew, qalet li meta ġiet imwaffqa l-organizzazzjoni, il-missjoni kienet li jkun hemm rappreżentanza, opportunitajiet u paga ugwali bejn is-sessi. U dawn għadhom l-istess sfidi li qed jaffaċċjaw in-nisa 95 sena mit-twaqqif tal-organizzazzjoni. Hedwig Nuyens, chairperson tal-European Women on Boards, irreferit għal ftehim li ġie ffirmat u ddiskrivitu bħala importanti filwaqt li spjegat l-ikbar kisba li jitemmen li n-nisa wettqu. Women are now very high educated. We have more women educated than men. So we need to have all talent represented, and organizations like BPW and European Women on Boards can make this happen. Dr. Josiane Cutajar, membru tal-BPW Valletta Malta u tal-Kumitat Permanenti tan-Nazzjonijiet Magħqudi, tkellmet dwar l-importanza ta' din il-konferenza b'delegati internazzjonali minn 43 pajjiż differenti li kellhom ukoll l-opportunità li jiltaqgħu mal-President ta' Malta, Miriam Spiteri da Bono. Morna għand il-President ta' Malta li laqatna wkoll fil-ġnien tagħha u tatna wkoll diskors qawwi dwar l-importanza li aħna bħala nisa naħdmu flimkien biex nindirizzaw l-isfidi li għadna qed naffaċċjaw illum u li żdiedu wkoll permezz ta' aspetti bħat-teknoloġija. Il-konferenza tittella f'Dar il-Mediterran fejn qed jattendu l fuq minn 450 parteċipant.